Family 56 iria irahoya guikaro cukuru-ini wa muthingi wa Voi Primary rivitigitwo itire no ikaro kuona cukuru ikuhingurwo muthenya wa umuthi, na idadi iria maratuite micii kwa ihinda ria thikũ 35 kuma riria micii yao yahobanĩirwo ni miiyuro wa mai cirabatara kuhuthirwo ni arutwo na arutani. Kambĩ ikihingwo andu 185 maretherwo ikaro gwa kahinda. Andu a wendi mwega matongoretio ni kiama kia Mutharaba Mutune magitongoria mihango ya kuhe o family 20,000. Kiraniro gia thirikari ya kaunti ya Taita Taveta ya kumethera guikara gitire kirahinga. Serikali kuu na serikali ya kaunti tuangalie sisi, sababu tuliambiwa tutapatiwa pia viwanja na mpaka sasa hajaviona. Tukitoka nje kumaanisha bado hatuna makao, hatuna mahali tutasema ni kwetu, na wengine tunatoa shule. Ciana ikihingura cukuru cia ethari mbura irahoya uteithio wa mabuku na uniform niguo onago mahote gukahingura cukuru. Hivyo tayari hizo 20,000 hazitatosha nyumba na wala hazitatosha nguo za shule, zilienda na maji, na wala kwa chakula haiwezekani. Tuliona wale ambao wanaenda shuleni wanahitaji sana, bado tumetoa mabag, lakini bado wanahitaji uniform, wanahitaji vitabu, wanahitaji vitu vya kusomea, kalamu na kadhalika. Thirikari ya kaunti ya Taita Taveta eranĩire guthamiria aikari aya kundu kungi, ona gũtuĩka ndikinyanirie kiranĩro gĩkĩ. Uteithio kuma kuri ikundi cia wendi mwega ni dawa ya kuhoreria ruo rwa kurwo ni micii yao. Thina wa mbura ya matuĩka ndũgũmĩire o Voi tu, ũrahutire mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri ta Murang'a, Pokot ya ithũĩro na Nyandarua. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo John Carter Wanjohi.